Lapoi menta hatmer Marsiliang kajing ya pen ibor kajing ya shrut hapdeng ka India bat ka Pakistan. India will identify, track and punish every terrorist. Lapoi menta hatmer Marsiliang kajing ya pen ibor kajing ya shrut hapdeng ka India bat ka Pakistan. Ka India bat ka Pakistan ka janlong hitik kum ka Israel bat ka Palestine. Lalu kipor bamen suah ndrei ka ba kamklang biang susu kalong menta hadin kajing sa syartma jong kitu kinong jong kai pertai ha Kashmir. Ka India kalanang hiar wood sya kabordar bat ka Pakistan ru kaju. Ka khmat namar ka khmat ka beniat namar ka beniat. Baro arliang kile ya klep kti menta ban yakun persya. Ompat don ubah sedang banut ban ketak kti. Kajing ya pej khmat bat kajing ya peniduk sa kelanang jur bha menta ndrei kumba ong hi ompat don banut ban sedang ban ketak kti. Ka India ru kadang kenrahi tang ki klau hopo kari lajong rengkat kajing ya pen i kitang suloi kajing ya redi kajing ya pen ibor ki kabordar empat don ubah sedang. Namar kini kidei kiri ki bakam he perladodon kajing ya ketak kti kan sadai baik katma kabejur bha. Namar baro arliang nalor kajing ya khangno ya ka khayi pateng kalaj kawan lakre ru ringkat kitup kiman kiling ya pom ringkat kajing ya krenkop kawai kari ya kawai pat lada hadin ke India ka seluruh kan sakta ti hakine kisngi pat ngin sasaki katma ka bajur pat lada kidang antat ya kayo kot kajing ya pen iktang suloi kan sapca no biang.